na ithatu nene antuku imwe watane nani o kaire makeno matiri na Mangri Riongo umenyeja amwe na jangi ja mengi wega sana mangi o kaire na nonto mutaramu uyu mwarimu worithi wa ng'ombe ni mtu no akire ugorobwa na aru aturi atiri amakena Mangri imbi ng'ombe batero mamira nonto butwira are mama ekamamira matrisi ndeta njukiera nkuru mitandikire ngeta meikire mateja sonda sti yangi nditete kwangu ku kana imbi ng'ombe batero mami ng'ombe ni bati kumamira bionde ni bati kumamira matrisi na te matrisi ira tumamira gitandene gitu ng'ombe ri matrisi yoyo raba matris na matris quality menya nto baina biashara mbali we utekwero ante kwenda kugata biashara chanto o iri matris ira quality ikeno nto ira wa ugita kugura matris wone oria win experience ya matris challenge ya matris urampomba kwira murimi nimo matris iwe ekarega kumenyerwa oria batere yaretera ng'ombe challenges nyingi muno thine nyingi muno ruji rura kwe anto bathamba ya matris batiga ina ruji ng'ombe we kamamira matris iwe na ruji bu nonto bwaiti ni michaura ukone chaukina makere na ukona ng'ombe ni chaukina andu korege na ta ng'ombe ukara ng'ombe eu ke mamirite matris ina ruji kwou uroka gura ng'ombe matris agurire ng'ombe matris akimenyaga matris yu akomba kumimaintain ure batere namba kumimaintain yani wa mithambio kanyaria kana nkaumaria goterio kwi uria nyaraguo wau ne komiro wau iri na matris kuri antu bakathambie guru wake batige na ai mami rungu na rungu au kwina bacterias bacterias iciende tokara kwa ng'ombe muno kwou imatris yu umithambia umiukiria umike samoya uchoke uthambia au ikumami no mithambia side cithiri both sides iguru na rungu ni wi batere ni matris yu batere kuthithwa sawdust no ikire ng'ombe sawdust challenge sawdust ng'ombe teka mamegi sawdust upenite runyonto ratugire sawdust terie nyingi muno terie u egatonyera kuthoneka ne kaletera ng'ombe u mastitis denenge sawdust indua sawdust indua nyingi muno igitura unyatu guku nyango kwingi cia kwande thitia uira woka ugekira sawdust nondo sawdust ina terie nyingi muno no ngogi kaira after 2 days unatoa ugaita ugekirengi maranda is the best maranda ndaria ku anti bamenye monya ja sawdust na maranda maranda najo wekira nyejo ja tibati kuthiria 7 days no bati kulita ugekira jangi cha mega te cia kinyanga finally ga kinyanga maranda o sawdust kwou utigintu gitibui ukaja kuthira utumba na matris tigana acio please no kareka ng'ombe na nyatu gotigana acio na go kareka ng'ombe na gwe mama kirinya ne inja mako ng'ombe cienjere kirinya kiraturika bangi kirinya kiria bataga muju tujwa munda bakeja kujuria na kirinya kiriko kirinya kiu no ng'ombe oretere thina no ntitu kugaga turunyoto tutu kuingana bangi bakojera maiga ogwe makeno tumbo mbiro kama magitandene kina maiga eguru kinya ng'ombe maere no gitanda araka wa no gitanda kwa ukufinywa kuria ng'ombe gakare kinya wekare moko mama na barabonde baina ng'ombe imama gachika uma ndene are bati utonye kama ba mithira wokinyiria au ng'ombe itembeaga ukethira ng'ombe ku ni awire ukamichamura ng'ombe uni agite into binganona ni agite riua ni agite ruo ndene ku na kirinya kana maiga ikyo kya minga ariku ikyo kya minga eu marabo na riu kirima tuja unande ijo management ya ng'ombe iria yagirite gutigira ati ng'ombe ku istare tore ugo kana istare ne gukara bwega ne bati iretike gwako ari ndi guru muno istare ne we ng'ombe gitariria ikarire au ikanambirwo rukiria ki kana ikanambirwo kairi muno irukiria ki
na kwi ng'ombe ng'ombe tumikire irio bira 25 kilos kinyore irio ndambiri iro thambirie kirijaga kenda yauma straight ite mama na ketha ni kwendaga kugirwa yugirwe tuga ng'ombe ng'ombe ichugaira wa makena ng'ombe ichugaira wa muno ntu baba kugura ome baba gwita kugira ome bakaretero ng'ombe iri isi jana kagomba kara gakamataga murimo juita wa ECF ita ira tweta ita na kemiru ita wa ECF jana kagomba kara utikona ikaruma ng'ombe karuma ng'ombe kakagithia ng'ombe murimo jujwa ita na murimo jo ukarega kumenya kurio ng'ombe ni kujaga kwa utuga ethira ugaira ng'ombe ciaku mandi ukaro kurukira mandi nyemu after 7 days ukaugaira mandis na ugaira rukiri kenda ng'ombe yuma no tunyira twikaja ng'ombe ndip nyira twikaja ng'ombe ndip toikaja rukiri ikaumara ikoma kidogo karugurira ng'ombe ciaku ukagitate ueta nacio ng'ombe ugaira warukiri kenda itinda kuuma muthenya junthe na ethira ugaira njumaine ukorirua ugira njumaine eriku the same ndawa cia njoka no mwanko kundagia ng'ombe ciaku ndawa cia njoka after 3 months after 3 months ugakundagia ng'ombe ciaku ndawa kwa management na imbatere kunyande na timetable nkamenya makena akariona na isi akariona na eria ari ayo ikiro ingana yumaga ukamikira au ya bandithitwe ri igakavure benji yukuno manka na record yukuno manka na record ng'ombe yuma atia ya bandithitwe ri iciere mwana ogwitwa atia abandithitwe ndego ogwitwa atia no manka ithire na catalog igauku kethera kareo nyandiko na kauma every year omenye ing'ombe iriku ciumira thai nio nkabandithia ng'ombe ekwa igaciara ri yabandithitwe ndegwe gwitwa atia withire na record ya ng'ombe eu jabara bendagia ng'ombe cia outside Kenya no twitwendagia ng'ombe cia outside Kenya uketha utina record ya gutigurira ng'ombe nugakugurira ukamwira ng'ombe u yari atinye mwaka juju ndera kariate kwina generation kwina generation kwina intermediate kwina appendingri na pendingri ng'ombe ya muthie buru ira yana ndibati gukuproduce area witite una stages ng'ombe cieta na stages ko ndethera ndina njau nkamenya eumite kinyinana na kajau kara karigitie na ariko kamperia ni anko ndaringi kwa uno mwanka withire wina gwetera gukwingi kenda withira wina ng'ombe indongi kana teneku indongi na ciguiteria riringi no mwanka wite na stages iu mwanka aranja wigakinyira kwa uo ketho tikumba kurera ura tukuga calf rearing utithira wina ng'ombe injega na no mwanka utikeje kuthithia inbreeding wike record no ntu mubandithia uria tuge for example kubandithia ng'ombe iguciara kamwari kau ntukura gakeja kubandithio yethira utina record ya indego iriku bandithitwe mubandithio u ukejongi kethira utina mubandithio umwe jomba kubandithio ndego iriku akathithia gintu twita inbreeding na ndukethera tupigi mesi ku kwa ng'ombe ukiuga ng'ombe wina cio ko ingona na iki management itochokia ri nandi kumenyerene tujao kenda nandi umenya twana tu twita calf rearing na itaite calf rearing ing'ombe nandi ugwikira njau wekira ng'ombe njau batere kwewa ng'ombe gitaringana nkarira kajao gitaringana kenda kambirie gwikira njau nio nkwenda nandi ukwira tuge nandi ng'ombe ria ndigwikira njau eu ng'ombe eu ubati umemenyera nkurukie musiere ora orejero mweru gwaku nukwona nuntu gwike we expectite kwa ng'ombe ibati kumenyera ora kumbikika ikarerwa bwega ikaewa balance diet ira tugire lakini te syringe ire kama tete jose ali nuntu tairo kumea syringe komire produce iria igitare ari tikinyi syringe ibati kuewa mieri iri mbere ya kafu na kinya nio twita steaming steaming ikomea ndirimi kidogo sana 1 kilo chumberia ira ituma ng'ombe iteria
nonto no mwanga ng'ombe iri apart from nyakorega kwa ndiri mi nonto tera asima we ndiri mi nonto ina irio bina protein ekungana mundene jwaku tera asima we ndiri mi ende chumbe irasima chumbe minerals ke ng'ombe irasima kwou ng'ombe we atiga ena mieri 8 ena mieri 7 ena mieri 8 between mieri 7 na mieri 8 no mwanga umithithirie na twita steaming kwa mbere yoneka kenda iciara kajau kaina afya bojairi kenda kajau karaga gachiarwa kethera kabuna ngina ithira strong ne kwa iria kajau kau tuga ntukwere kajau kau kejete ochiaro no mwanka omenye ntuko urasimo omenye baba inge batiga ng'ombe bakauga bakethire kwa wanjau bakethira kurone jukirie batemenya nyane ciarire bakethira ng'ombe ria batikumenya baso akajau baetera ng'ombe kavu utikajau ko no mwanka wethire urio kinya kethira ni utuku inya ya oni mwekuru nontu impendete ng'ombe ni nkulima ng'ombe na isi kundithio kuona imbati kwithira ndio nyeithira irakenda cio tuko ng'ombe ugu ikwe wanjau mbati kwithira ukirite omikaritie wethira wina gatamba clean wethira wina ka spirit gaku ukare au wetere kajau gaku gachiaro njau tuge gakutua kuri antu boraga ng'ombe ciao betete okuja njau bageta kuru bantura na njau ikejo kuchwambi ethero kira daktari okuri nonto wina farm ya kuya ng'ombe etha wina daktari okura umba kinya gukia thasa cio tuko agokia mwira ng'ombe kwa inkona ega kavu narua kana tuko kana rujo kwau kinya dairo kamwita akethire ire kwa mangireti iprepian ria ng'ombe wikaremerwa ita daktari eje kwa hivyo na kethira ugatetheria ng'ombe eu tuga umitetherie na kithomo tegwita ugaikira murigi kuguru ku kiongo ina akiri twake kwenja usieja na maguru na nyuma kwenja usieja na nyuma na ndoga ta gwikira murigi na so tuga wethera ukamitetheria iwambe wone kiongo gikwija kionthe ne kwija mwanka nusu aja riu kwe umitethayira iyo na iriria go push iriria gukira teriria etiukira ekiri utibati kuchenja weu iriria gukira unafanya hivi kajau gaku kakakitatia kakeja katamba karia tugire withire winako igagwita mucus ira njau isakire nonto njau isaka membranes ire igakua ikainga mauri na njau itembritha na mauri iguchiaro ro imbritha na mbaru imbritha itumaira mbaru chiayo nonto tumauri tutitha tukugitaate tukunene kwa hivi iketuga na ndi uite usaki ninyo kombo usaki na kanywa nonto ikana gaku itwirawa no ugakucheria ugatethererie kana kachiaro ukamami no na ura kurwe mama ikamamira kiu kiayo ichoketie maguru igachoka jau yangi no ukamami u kenda na ndika omba gusakiru obwe kenda kombo sakiru obwega riu njaweku ka spirit kara wijire yako utongatongithie mukou kintu gitikeje kwija gutonyera au kana bacteria cithira ciende guru nau karire na tuga ng'ombe igaciarira ndene igaciarira gisirungirisi miumarie ku uthikana uakire maternity mbi itawa maternity mbi ya ng'ombe ara ng'ombe ikaeja roto jau ara ng'ombe ikaeja na measurement ciayo cithereirio ukamiakira se tigerie 2 weeks ukamitonyia au iguntu gwina tambarari ithithie exercise walk kenda njau yo mba kwija itena stress njau yo esiaro iminjitiri ikafuri ari ntukwariria asiaro orio ukareke ethirie 2 hours itenyuite kithana kwina kamubira kareo kakundagia njau iria ndinako no aturiru iko kareo ukundagia nako njau iria
ikathiria mathaa jairi nontu bwa kiu kiria kiayo kenda gikucia iria riu ritonya nau riingangania nau ndene kiu kia njau ketha gwitu twi nau ndene nontu ni cerona kiu kiria kirugaruguki kidogo u riu iria riu twenda ritonya nau nontu kithana indawa white milk ni irio rierwa ntuko mugwanja bieja irio kithana indawa kithana indawa kwa une umurimi abati kumenya kithana indawa kirinjau iria rierwa ni irio tugai ni irio ifundi kwa una ndinja weku wa mikundia mite kingina tugai to kingina omikie kwina cubes cianjau ura sibati kwithora ciaki irio na wikirie njau ikitire gutandikie no kona stiro ira tukweja ng'ombe ira nko ira cia nare ira cia makano iutandikira kajau ko kenda kaigwa bwega iunande utacia kuria ticia irio tirio be ng'ombe katandikire au kwena kirutira ugekia au then ukameng'ina umikame kumira au obati wakunja kaira after 2 hours kana after 3 hours inangeka iria rikenda kama king'ina rina mwanki rina murutira kuri antu bastwaga kithana indi twerirwe kithana kiu nonga wina freezer na ndi bara bekaira mitungi na bakunikira paketa kwa njau njau yambiria kunderia na ndi akatinda kumburi muntu kinya no iko no twatiromba kugika bwega atiromba kugika ura kibatere nonga wina freezer ka freezer ne ukarutiria kana ka freezer ne nandi ntemana ndagukaraga no tunde kwati yako mbekirite mutungi ni ciatwire inya ko unti araira yeshiu nti araira yeshiu na ntendo miariria mono lakini kithana kibati kunyua kiumite king'ina straight kumira au njau yeku mikundie obati umikunda ya 2 liters chieria 6 liters pa ndi na muntu ageja kuga atiri no to 6 liters ire ankundio rimwe kwa kuuraga ringi nkunde gusi na ndikundia 2 ombrekite wakunde njau yeku au omba kugaitana kuramba na ira tugire tandikwe giko kakimama ikenda kairitana kuthagunya something kethera gakiona ginto au kenda kura usuna kumira au no ukaitane kuria periods kumira au iu gagasitana gutakuna kamenyera kuria njau ibati kuongaira 250 grams per day gram 250 pande ontuko ikauma no mwanka na njau iria imburirirwa ntakwira achiaro orio mithime ngathima the njau iu ukamithima ukethira wina kaskiru gaku kakuchura churia nontu taka ekira nkuniene tiga kongwa guru utethira ori wenka ukagwatange ndarika inkai uchurio njau iu ni bati kuma kwithira ina kilo kuma kilo 30 andamba witia nonja mwekuru makena no mwankethe na timetable ukethira tena timetable uyu mwekuru utumba kwaria manto jaja nyanko aria kana umba kuthithe man ekuru bara bonthe gukuona uti ekuru bo kuona nkathacia kuri ingi nkuona ogita nara gitindine ugachireta ekuru bara timetable bethera bainayo na kinyimbira ekuru kanisene yakwa nkabera thoro tena timetable mwekuru abati gukira thaa 11 ne thaa 11 katika thaa 11 na thaa 12 akaromba aka kwenda kuina karwimbo ka polisi ukainina kidogo uka take shower kidogo kathamba thanu kuthamba rukiri ru between thaa 11 na 6 umenya wi gwaku nyomba utugukuria ugachoka etha uruji ro kama ruri ukathithangia ukanenkeria ura witite okama kana etha witite okama toka kitatia etha enera thaa 12 na thaa mwanka thaa mwau ukathithia breakfast yeku na kachoruka na barabetite skuru au oathithio au ukajukia twana twaku ugatwikira nguu ukauma au
ukajukia breakfast bakanywa na nyago kanywiro ukaba wishimbai ukaba tega bagita school ethe ibete bara baikitie twana school ithara the mona wankatha ijiri we ugachoka nyomba kaire bedroom tije bedroom ni enda tomato toko na nduka ukataindi ukatandika ukabanga bangania ugachoka ugokia twana tha gwe tutu tigwitete school to nini ekuru baba nini mbera tha ikoka gonkwa ikaiwe time gonkangwa haraka ugachoka ugakajukia according to the angels yao ukibafinda etha ikoka gonkwa karaga kulega karea ugakara na tu au ugachoka ugasi arrest mwakuru no mwanka ayino gokia kindogo kulingana na hiyo ukirira 5 usie mbureki au kindogo wacha mbureki wite sinkine tunde twatu tumirwa ari sidambirie ari othambaire tunde twaku tirasima sinkine gwa ari othambaire tunde twaku kitchen yeku choke otegene atie kuendelea au ithenera tha ijiri ni mamire china nyaki iskari au cieka mbureki kindogo au dainya mwangatha mugwanja ketha gwikana kwenda kwangura kenda kama twana tumama tha inyanya kaka mama na ndothithie tuirio twaku twa mugwanja na ntu baku barabara kuria bari na tuirio twega twina mbithatu twega twingi tuthongi na bitecereri mbithatu ni utuga mbithatu bibithongi bibiega bitecereri ukathithia then uthambia nyomba eku na ubangabanganie na ara gukwenda kubanga kora ntu begera mate batiga umakena nguku ikeji kauria ara batigere rukire betete mucenene kona tote kwenda manto jau ucoke kambreki kindogo ucirire gatunda gaku kana ga fruit kana ga chai ukunde ucoke vegetables ciaku uprepare ubangabanganie wike kitchen yau irokeja kuruga thaa ingi kume thana thaa mugwanja mwanka thaa kenda au ne orange tugete ikirwe ucoke twana ututhithirie gantu kara tukare thaa 10 tukija bakeja bakiuma skuru na bara baba wakiria thaa 8 ubarumie ubachwire gantu gakure mwana kauma skuru ejambiria kuria kigwa ende tuga methene mwekuru ikaga gatunda kigwa karigo kagundi kana tu sweet ukarikira au in case muntu amba kuija kigoja kakagwa tuga methe mwekuru ithire na something nyau uikia au othithie tumanto twa ku comfortable twaku ukija kuija gukira au gukarindi guru no kete kindogo uteke ng'ombe kairi ng'ombe meichoki ichitumite nkarom uthithie ng'ombe cia utege ikaria ate chikamero tha mugwanja bwega icirithiro bwega tha kenda mwanka tha 12 uprepare twana tukare au ukare na tu uite ngwira betera so skuru chikwau kenda beja kuona ingi ujuke twana utucheki tukuma skuru ko karingi ko katiringi ubachekere omwaka ubatethererie kuthira omwaka ujuke ngwiu ingi ciuka ire urire wanika ukuruke nyomba wibangabanganie bwega ithara tha kenda mwanka 6 agiro kuthira jau then wataka ngugu wona cionthi cikai nangu gukurukia ri thaa 12 mwanka thijiro tetonyere nyomba au tego prepare mukuru kethira ari au kethira negite na wategwo nu imbia kanywa ucoke urumie twana twaku nini karaka kuonka kaonkue uturumie tuirio ucoke ubadhuranire bachoke bari ethe bukure buri amwe family ri ekara amwe ekarombere amwe murungu na miga gwa nkurukiteu na twiba murungu boiti tungetha wensue ana bagwita komama kumira tha ijire mwanka tha inya uri uirombere kana burombe buri amwe bagita komama utheratherie kindogo ise thate thirindu te sofa woman ugakarau ubuyu uthithite manto jau ekoro bauga yatembekeka endi jombekeka mobango jwa nkatha cietu ukureterine yetu sako turi na agents betu barabare guntu mwanya wenda kumenya nkurukiri ngathimu namba 0724 114 444 yetu sako, your success our pride.